Ibona njalo ibona abafana bakasikane nebhanga kujiki madoda. Yes. Kumjaka babafana. Wakati labda udangana kwa watu bengoma ngesiwa sabu beta utumekela wewe. Masilindile madoda ngengoma ekhuluma malumami kufo ethi hayi uyabonana namthana wami chaya ingoma uhlale khonapho beke ukuthi kwenzakalani madoda uyabona ukuthi bakujabulele kanjani abantu mabebona siqhamuka kanje kumnandi uhamba nekhehla lapho uMilton. Yes. Ijibaza sacholo chomama sinde zingezizila bayajabule ledwini namhlanje wathi hayi uyalibona iselebrity kamdala uNdlovu kamdala odlala la watheni namhlanje loDavisamphathi bakuzithwala wathi hayi uyabona makunje umntanethu usilethele injabulo namhlanje kumele sihlabe inkomo madoda sejabule indima zakithi bombuzi bomade bosutuzwayo etabayi bajuda abdunyamendlovu madoda. Yes. Ekhuluma usajeje uyabona makunje uthi ngasume mphakameni nalunyawo usatalenti ethi hayi uyabona ufana ngowami. Yes. Awubheke ubamncane wami uMilton uyanyanyana uthi hayi mntana mntwana umfowethu uyabona makunje so uthi nami kansuke ngijayive madoda kodwa ukuthi ngibambe isandla nami bese ngibambe isandla khona lapha bese ngiyajoyina asabe mdala wami. Zibatweni
Mfana sana uthi hayi uyabona bhuti wami mwazidlala kanje bazojabula abafana bakho Rimsoni yabo Abheli madoda bakhona Nelson lapha nabafana bakhe yes wajabula abantu bamncane namhlanje stage enjalo kumnandi kunjalo yes Cholo